say I'm welcome to Badwam TV. Badwam Jumadi no so. What do I feed no to her see? I mean free and I'm come away here ne about time no young as I will fear your name more frano. And untin and ne ya me des best brain publication and ne one more bed. Rather be a one more baba me who say I know busy old Rashiako. Tia be ne while be who say free no crane. I was say open woman de aboba and woman swim ne dachia a best brain publications na uhia de ma akoda no me aminua be margin adwa e wo hadada be me na no pay mu ache na mami na bia boko de yehu adom ye de nyame ase ende ya me hu anim bia mu se yehu adom no adom papa be 3 weeks ana me how many year ko be month ye hua de best brain publication asase na me say all the maths na bai ene ye science ana history ye history sciences and yeah science last week yeah science nti na also yeah writing and be writing kakra and yeah writing I am krano also yeah starting no mu trotro ye wadaroma best brain publication ho asam kakra cha yansa na ba writing no mu ne and then the first time will be share your bad time teach you edika ma chere ma che ti fo hwe nyina edika say ope nwo papa e de aboa obada chi de a base baby say na to enhyase no okay on say bibia enhyase ho ye dey ehia sa so when timi anto enhyase papa ma abofra na ya de a emoa e na enwumasua pa ene nwuma panso na ye dey enam okay say ndipa no esua de na breko na so de all king kind on tiase a enka ni trim sa enta de bia nam se wa nya nhyas papa ntino de bia na de okotwezam sa de opay de apo adentia wa nya nhyas papa the best brain de to nhyas ma mofra no bibia oso bia e kare tim nti sa ne se ye books ahoro ni nyina de kan na ka agi ni nyina atum okay afi na kinkan emre na city emre na breko na so the videos e kan ho na pictures enso ka bibia na me any video there be any video because last week evidence based we say akra no hwe ade na no o say hwe no video nti wo hua na ohwe nti ma no online say obetena ho ahwe phone so hwe cartoon say mfa hwe mre no we de o hua bibi e di free mu okay nti ene ma best be a dance kra ene say baba ye writing kakra we nezu too ya because afina abofra wonya mfie ba miensa ene say on sha central obefiara ho sam ne say entroye ho e ka bi papa ninja design say enkofo bebre feri exams na mo ntroye nti okay de o troye no exam na onhu troye na enwonwo na etu abom enjina say onhu nti de obeyan so obeden obetiti no ebi so na o troye kama pa so nko den ko twa aha ene papa bebre feri exams obuso timinya max enam ne nsa no nti de o troye no wati o na so hwedi sina ko nsa no wo fedi mo man mask kakra so sesiti enti ensa no e ka bi pa ara ho se obi atwa de abro no a untimi nkan uhu ne se isa nsa reho pa enti na se yentu nhyase ne den emma mofra no bra usana enti we hwese na ezutu onya mfie miensa oba be hyase atwero den na be on se dikan se we bibi betimi amotivate ni kakra so no onim entrebe bi ho my ya be fa to na omunhu de akire ye wadaroma and you said they can say onye some caps bi caps na all ye no ye dika ya ma no no I dotted mfimfin and na obesha ase say all the ebe fifem otobe on say atrebia or starting point okay baby a shase ni baby e ko the end point ko wie nto a shase on say o man dot kama ho no be den o shase sa kra no da wa bi si sa kra no we si and oyiri we nyina dot di wi afi ye se ono ha so on sa me join ne wa ha se nto be join ne kakra and you say e bra o sha se nkitingidi se no na e be man nsa be den abekokwa so kran so we bedu ai kan say abc dey say upper case ni lower case and obedi kan ye we kakra sa no wa sa ba beto aso Yabeka because we the rest wrong. Yes. We so ehwefom. Okay. Yenye ne sa. Se na bia omo betiase pa yi. Enti ohun se ekosoro a meko ne sei. Ba fon so ma dey meko ne sei. Afei because we so yesi so ehwe gungunsu
enti say no so be no ne so saka kra pa enti on say the be ka no bibia ntwe bia o starting point and end kakra bonse na abofra no ne nsa dey ekwaso wensu ada no ne nso da fefem sa kra na ne nsa dey ekwaso kakra nti obey ne sa no ansa ekwaso be wierum afredi ese omesha se ntro abcd no we a lower case we so say abcd fe onya na starting point ina so a dotted a odi be dey odi be fefem enkakra nti odi fefem week say akosi a osai bi wasa osan fan dey osanye okay we lower case we are upper case on say sitie and so your starting point za endi kakra abofra no dey nza efim kakra owi no asaba ha osana be fefem kakra obefia bra obo modern say odi fefem on say enchiro no efe esoso kama endi odi fefem no e ma ne nsa no nso ayeden efe se ne o si trace ade no sa na ne nsa no weden e ba be ye okay endi e ma ne nsa ne de eye fe pa on so bitimi twa de to na okra okwado ade na weden o troye unya nkinkan po efe otun shase pentia enti sana ye mofra na ye ba no so amuni ye nchimba enti ya ntun shase pana mo a ebe kakra no otwra unhunu na we hu obe da kinkan enti on say esenye enne computer ba say application bibia kra mpo a ye bo computer so ya send ya nka first no obi nsa no nti no yerofisi no unhu kra unhu no akan when my best be dey e dance and don't say abc no o ben kakra o ye e na wie afi oba dey oba b b so be upper case oba lower case kakra o ye oba c c ni so be sa upper no lower and you so e wo ayi na okay enti on say we dey e ntroye na all day o sia enti on so ben kakra e lower case o ye upper case lower case upper case kakra onwie ni nyina no o hia ne sante sen na efe ento we a KG1 so besa to so besa writing this bills enti kakra okọ na nimu a okọ sutro no afi so choto ho a bebe na home na ema kales no so fe attract abofra no on say obi obehwe ne work bia ne kondo say akra we adentia wonya chance papa best brain book nko a ndo hwe se ne a ode colors na ye na on say motivate akra so on ye den on twro e say akra bia opebibi obegya so dey bibi and dey say we dey ohwe a on he dot no come enti mama on na am motivate mo dey why ye the best brain nko na etimi sade na ma amofra o pese o to nshas papa titu se ne far writing ya pese o bansa ne fe papa dia best brain yen fan se wanyini na so enkoye o de kotobi na so sha ase ebefa sa musika kra no so sa no be dey aye kama me sure se we nko na mo wo mo books akodo no any you fi Nigeria kwakosi excess okay this oba ye next side it say we writing your literacy for Nursery 1 and 2 your numeracy for Nursery 1 and 2 and what writing here so for Nursery 1 and 2 after your phonics sounds your picture reading and so after so by in KG side and so ba benya numeracy for KG1 and 2 obenya literacy for KG1 and 2 benya award our people and for KG1 and 2 for benya creative art and so KG1 and 2 sounds obenya phonics obenya writing bio na after so obenya e can say fun reading na break na so nya comprehension so den apa be ka ho oba ye primary side nso a eno so ada benya maths a basic 1 to basic 6 science nso a basic 1 to basic 6 English no a basic 1 to basic 6 afi our word our paper nso basic 1 to basic 6 afi benya computing nso a basic 1 to basic 6 so benya creative art a basic 1 to basic 6 benya scientific nso a basic 1 to basic 6 benya history a base 1 to base 6 sounds number ya
RME enso base 1 to base 6 obenya kuapem obenya ga obenya mfante obenya French ni nyina e basic 1 up to basic 6 okay afi person mo fane pi e maths ne science no nti why workbook asa aka maths ne science o textbook na no je workbook na ide aka ho ai bitima bo ma ne pa yi afi so oba ye Jesus nso a eno so why na combine e boom and say abofra no 12 from one or the other o di wie okay and nti oba maths a combine science no say combine English combine afi French and say combine afi career technology and say combine afi creative art and say combine afi tree and say combine afi social studies and say combine afi RME and say combine afi start past questions all subjects okay Emma schools no okay enti abofra no say the bia ka no park what teams had there a good phone so Emma inside my contact and be benya bi enti say obi pe bia bulk no is obenya obefrɛ o 0507 200 200 fe 0241 520 946 me ahoro bi pe bi obenya bi ato o ya kra ha ne patem so call Lawrence Parker any top road na SIC mo no bukso bebrebe eden e wo ho so wo e kan se ma 7 so na ba akọ plane le so wo interchange no mo be best point mo ase ho no mo afi o medina so a eno so okọ salus line so ya da obenya bi afi se wo kumase nso akọ keo na akọ adum nso benya bi afi wo takrade akọ market circle nso benya bi ho afi wo okọ kofodia nso a wo kotukuta atu a ayda benya bi afi okọ tamale so a okọ taxi rank na post officer ayda benya bi afi bookshop be wo bi o de borem also pe best brain book we betimi ato enchas papa dey ama obadachi enti ope boka eso phrases here was 0507 200 20 after 0241 520 946 a best brain corner to is as papa ema obadachi yeah that's papa panty about time I will form me sure say motie ni ye ko pe bi ma oba no na emoa na dache ma me nkomra biem oba ko bi nso wo ye ba e beto so